bangkyo ag vlog sadihan daw ang banta Hilux no iyo ko papelan ini pamayam no kotse ko ito Hilux gake wakas makakita kotse payamanon mga sal Hilux ke takita no yan buli na yan dia buli ni Hilux kapin na buli ni Hilux iyan no kita ke makasuwa Hilux iya bentuk Hilux yan sikit lahat be iyan Hilux yan sikaw ining kop nin Hilux ini no dengan tiya duman inin Hilux wang si kami gake bakas makakita kotse Hilux itu pamayam nun bangke ubaya pitu ke hapsaw ditulak niya tu mag-offer takita no iyan building iyan iyan building iyan takita no pitu ke tulak sweldohin 200,000 dalam bulan. Oh lu si punjung na iyan. Magpihaa ako ito rambua nambah. 200,000 dalam bulan sweldohin tarabahuin pinaliring o bola-bola na iyan. Pitu keo hapsaw di iyan no. Bola-bola na iyan pinaliring 4 aa. Ubus dambuain gak makakaput dudag labo nakaw pangagantiyahin enem puting katduyan iyan pitu keo bola-bola na iyan pinaliring ini SB7 tarabahuhin 200,000 dalam bulan sweldohin nasuka ngaput ke pahagit pigi bangke labo nagita tihop lang buli no iyan iyan no bola-bola na iyan pitu keo tulak kap Saudi pinaliring bola na iyan 4 aa kalagihanin suka pigi dambuain dudag labo kuito kau pangagantiyahin pinaliringin kahbail leo kemonin na hadja pamayam no itu Hilux kotse itu nagitig ya sampai may basa iyo pamayam nun ini ini pamayam nun oh iyan Hilux induk takiteno oh iyan Hilux no Toyota oh Hilux yo alenen takiteno kemonin ni hadja iyan dumenen Hilux kotse ruyan oh kotse ko gay tao magpayam kotse mas sakiraw papap bawini aro pang school no what kotse kun dumen Hilux enen Kona Hyundai Kona dumen Hilux SB7 ne kanya ka Hilux ne intag buli ne ano nga nalo buli ne iyan do paningkon-ingkon Maria olu siya no gani alu Hilux enen si buli oh niya buli ne oh pakita ko pisikaw balik oh Hiluxin oh sami ano main ke oh Hiluxin oh magdua-duaan no saya no magdua-dua bang niya kalagihan no dinua duanen may pakwan iya may biyayong painde bang may sign bulan puasa pag bisnisan Hilux sikite sikat Hiluxin manama tuo pagduan dagangan iyan kemonin ni hadja okay nih peace nih